O te whaatalo whātu I lau whaafonga angai le nei fo I tai au, si mai al whaafonga, tala whawala Radio Samoa. Wa uma whanotanga le Council of Wellington e na tatala I tangata lau tele mōwhina ngalo whaalia, ma wa whaamua nei e le Council le suawa I tau mawha whaapea le whai au mita. Na umi whanotanga le Council whaatatau I le saa I lia po o whea asau mai ai le siria ma le tasi piliona, e whaalelei ai pai paliki. Ma ole whanotanga le nei ananafi na tatala I tangata lau tele o mai e whaailoa mai ai o lātou whinangalo. E esa whinangalo whaalia mai tu e mo o miona whaaleleia, a toa ai mapolo keti e tau fia nei loa, ai au mai tupe e whaalelei ai le suawa I tau mawhale a ai. O le umai o le whanotanga na whai mai ai ma le pule nui a tori whanau, o le a whaamua e le council le suawa I tau mawha. Ma si I lunga le whaatupe ina I le tasi tesi valu piliona I le ngata mo le suawa I tau mawha e whaapipi I ai mamita. O lona whaatupe ina o le asaulea mai le tau fia, ma whaatele ngese nisi polo keti o lo ufaya nei, ma o le a fo I wa va ai le council le whaatau ese ana sea, leo lo o umia I le malai va lili. Whai tau wafe whanau o ngā talavou I tutono ni usila o leo lo o whai ngā luenga, e whesoa soani ai I a inga. Tala mai lea le reporti le Child Poverty Action Group leo o lo o whaamawina I silia ma le sefulu lima afe. Talavou o lo o whai ngā luenga I le vau le lua sefulu, I le lima sefulu I tū la whai ngā luenga I le vaiaso. Reporti le One News o le to atele o whanau nei, o le tali lava e tasi, o lo o hao onga ma whai ngā luenga, e whesoa soani o lātou mātua. Wa whai mai eima le so esu enga wa mo o mia le a apa mai o le malo o na o le te leo le a fianga wa o ngā whanau nei, o na e le o lava le malo lo, ma fua mai le na o le fiatu ua lava le a onga, fa asasao I ngā luenga ai ma nawa ne fo I wa leva le po. Wa sawai maltalo sanga le Child Poverty Action Group, ua tatau na whai ese whaatapu la ai le tele o I tū lai ma whai ai o na whai ngā luenga le tamaititi a onga. I le na o le lua se fulu I tū lai le vaiaso, ma si I loa le tutongi ma walalo po o le minimum wage a nga I le living wage. Whanai leo le tama wai kato ana na fi mamali wai. O lewa maliu le I tūla na taavali na ua whaatu e leo. Ma ina ua la vea na ia whaamalo si ai loa le taavali le isi ulu ngali. Reporti ai le tasi se taavali na fesui ia I ai taavali le ua maliu. A o whaia tūlinga ma leo ma ewi I mai lei na whaia leo I lunga le awala. E le I mawhaio na tūwai. O le fo ina wha penga ina, ma o le toe la vea I o le isi taavali na luai, na sulu ai loa nga I se tasi o whale o a inga. Ma o lena ma watu e leo e whaapeo lo o ia tau wha matauina, tangata o lea a inga. O ina whanai loa leo ma umai loa lo na soifua, ma e le isi ese na whainai. O lo o whaau nei so esu enga le pūlenga tūto o tasi, lea e ilo ina au na ngā leo I tusa ma le nei mata upu. Ma o lea fo I ua mai a longo ina I le ofisa le a inga o le ua maliu. E le o sa o le au whae o tutongi o lo o toe tutongi ina mai e le soifua malolo ina I tau simai. O le wa umona toe tutongi mai le tusa ma le lua se lau 5 miliona, o le lata I le 2 piliona o lo ai tā la fuai matanga luenga I tau simai. Ona ele isa o na whaapalengi tutongi I lalo le Holidays Act. Whaamauninga mai le yuni wa toe whaasea atu tau simai, e le o sa o na whai o lātou tutongi. Ma o nisi e na o le taitala, a o isi wo o ilunga I le whaitau wafe. E iei fo inisi o tau simai o mai lava le taimi nei, e le I mauase mea. O le fia o le yuni o tupe nei o lo aita la foi le soifua malo loina. Wa leva tau sanga o whiwhaloa I mai ai matau simai. A o lea foi, ua tatongi mai ai sawe le atoa. E o mai la masina o te sema wa tolus fulfa afe. Tangata wa umona toi whaasa o pei meni anga vaa iai. Ma o le toa telo tau simai au kilani whaapea nisi o pūlenga I tua. O le isi se fulu fitu I tū malo whaapea matangata whai ngā luenga o wha mawai. O lo o whaatali a la tau pei baki le tau sanga nei. Ua toe fo I le yuni a nga I le soifua malolo ina e tala noa ina le nei mata upu. Ma tala muli, e o mai lava I le tau nei e lo o mawhai lava o na tau fiofi le so solo le mui po hio zikalai estete. Luas fultolo sui o le tinei mua na tau mawhai le mua na po, whaapea I ma helikopa. I a inga na ave esea mai o la tau fale, e iai nisi wa toe foi a o isi o le a lava o lo ono nofo pe le Halswell Community Center, le e whai e le tau nei la tau fōna tanga. E tasi le whale u whaalea ngai nei le mūle nei, mai le pule nu o kalai stete fio major, a whai e vai sa vili I le so, o le a te le whesoa soami ngā luenga o lo whai nei. Tala nala Radio Samoa, manuia nei aso.